course, the final lap. We are getting set to go. We are looking at our TISO time Zabel je board. tamo iza We njega. are at, gentlemen, 2 minutes. Zabel je malo nervozan. 2 minutes. Dos minutos. Tu mu je sin. Ren 49, ali ga ne vidimo ovdje. Skroz tamo na kraju. Member of the Polish Federation, who is a member of the UCI Management Committee, Wojciech Walkiewicz, will be 2 minutter do starta. official starter today. Og 170 ryttere er til start, og i forreste her har vi et par danske ryttere allerede, og vi vil gerne selvfølgelig se landbruget rundt til hele dagen. Nu vil vi se, hvordan strategien den bliver. Vi følger jer tæt, gutter, og jeg er helt sikker på, at mange mennesker, ligesom i går, kommer for at Tako i svaki tata je. når I kommer ud på den vej. Nyd det, og arbejde godt sammen, og få et godt løb. Eno, tamo 49, posljednji u liniji Zabel Malik. Ne vidi se. Gentlemen, 1 minute till start. Final minute till start. Rock and load, top off the bottles. Remember, gentlemen, the nearest exit might be behind you as we are getting set to go on this World Championships. You guys have all earned your position here. You are amongst the best in the world. We are looking forward to a phenomenal contest, and we would like to thank Denmark for hosting a fantastic World Championships today. Gentlemen, you will be rolling in about 30 seconds. Dai Chico, dai. We are at 15 seconds. Italijani su till bacili start. noge ovdje. Gentlemen, we will count you down in Nervozni 5, su. 4, 3, 2, 1. We are off, gentlemen, on the German flag. Good luck, gentlemen. Naši su na kraju, kao. Wow! 170 ryttere sendt afsted her. 126 km skal de ud på. Det er et imponerende felt, som